Masayang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus para sa aming mga parokyanos dito sa Holy Rosary Parish, Angeles City, ganon din sa ating mga kapatid. Yung Lenten message ko po, kung napansin ninyo, ay medyo malungkot. Ngayon, naging masaya sapagkat ang ipinangako ng ating Panginoong Yesus na siya'y muling mabubuhay ay natupad na. Siya po ay hindi nanatili sa puntod, kundi siya po ay muling nabuhay. Kaya sa inyong lahat, Happy Easter po, lalong-lalo na sa aming mga parokyanos dito sa aming parokya. Tignan po ninyo ang Easter. Bakit tinawag na Easter? East, kung saan po lumilitaw ang araw. Sunrise. Doon nag-uumpisa ang araw, sumisikat. Pagkatapos ng dilim, ay lilitaw po ang araw. Another day, a fresh start, a new beginning. Ganyan po ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tignan po natin ang kanyang buhay. Tayong mga Katoliko, si Hesus ay isang Diyos na nagkatawang tao. Lahat ng mga nagtayo ng relihiyon, wala pong nakapagsabing sila'y mamamatay at muling mabubuhay. The coming of the Messiah was pre-announced. Sa lumang tipan, it was pre-announced. Kay Moises hanggang sa mga propeta. Kay propeta Isaias, ang sabi niya, chapter 7, verse 14, a virgin shall conceive and shall bear a son, and he shall be called Emmanuel. God is with us. And in Matthew chapter 1, verse 23, ganun din ang kanyang sinabi. The virgin is the Blessed Virgin Mary, and the Son is Jesus, our Lord and Savior. Isinilang po siya. Ganon din ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay. 3 beses niyang sinabi, it was pre-announced, na siya ay magbabata ng maraming hirap, siya ay mamamatay, pero siya po'y muling mabubuhay. At natupad po ito. Sa kanyang buhay, marami siyang pinagaling. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga bingi ay nakarinig, ang mga lumpo ay lumakad, patay na buhay. Siya po, bago siya muling nabuhay, marami nang muling nabuhay sa mga tao. It was pre-announced. Kaya nga, pinagdiramang po natin ang kanyang muling pagkabuhay. Ito ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Sa 1 Corinthians chapter 15, sabi ni St. Paul, if there is no resurrection of the dead, Christ himself has not been raised. And if Jesus has not been raised from the dead, our preaching is void of content
and our faith is empty. This is the central theme of the apostolic teaching. Ito ang pinangaral ng mga apostol. Ito ang cornerstone ng ating pananampalataya. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, wala pong kabuluhan ang ating pananampalataya. Wala pong Santa Iglesia. Walang sakramento, walang pari, walang Kristiyano, walang kaligtasan. Kaya nga napakahalaga po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero bago siya muling nabuhay, siya po ay nagbata ng maraming hirap at namatay para sa atin. Kagaya po ng mga namatay ngayon, kung si Kristo sa pamagitan ng kanyang paghihirap ay maraming nabuhay, binuhay niya ang mga tao, pero siya rin ay namatay. Balikan po natin ang mga frontliners natin na namatay. Sila ay tumulong. Tinulungan po ang mga may sakit. Pero maraming namatay na doktor dahil sa kanilang pagtulong sa mga may sakit. Upang sila ay maligtas sa sakit, oo, marami silang natulungan. Sa bandang huli po ay mayroong namatay sa mga doktor natin. Hindi po natin makakalimutan ito. Ito ang ginawa ni Jesus. Binigyan tayo ng buhay at siya'y namatay. Nagbibigay buhay, lunas, solusyon ang mga doktor natin. At sila'y namatay din. Kung hindi natin makakalimutan si Jesus, ganun din ang mga taong nagdurusa at namatay dahil sa COVID-19. Napakaganda po ng ginawa ni Jesus. Bago siya namatay, iniwan niya ang banal na Eucharistia upang hindi natin makalimutan si Jesus sa kanyang ginawa. Take this, all of you, and eat of it. Take this, all of you, and drink from it. This is my body, this is my blood. Do this in memory of me. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Hindi natin makakalimutan si Jesus. Ganon din, hindi natin makakalimutan ang mga nagsakripisyo, ang mga namatay dahil sa COVID-19. Kaya tayong mga Katoliko, inialay po natin ang Santa Misa upang alalahanin natin si Kristo. Alalahanin natin siya. Sabi niya, whenever you eat of this bread and drink from this cup, you proclaim the death of Jesus until He comes. Hindi po natin makakalimutan si Jesus na muling nabuhay. Habang hinihintay po natin sa kanyang pagbabalik, inialay natin ang misa, ang banal na Eucharistia. Hindi po natin siya makakalimutan dahil sa kanyang mga ginawa. Ganon din ang mga namatay dahil sa COVID-19. Bawat misa ay inaalaala natin si Kristo. Ganon din ang mga namatay. Para hindi natin makalimutan ang lahat ng kanilang mga sakripisyo. Sila'y namatay para sa atin. Si Kristo ay namatay
at muling nabuhay. Ganon din po ang mangyayari sa atin. Ang buhay natin ay hindi po magwawakas sa puntod. Darating ang araw, tayo po ay mamamatay at muling mabubuhay. If we have died with Christ, we will also live with Christ. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo pong nagsimba, nagsakripisyo, lahat ng nagsakripisyo habang kami nagmimisa, ang mga pumupunta po dito araw-araw upang may daos natin ang sakripisyo ng Santa Misa. Lahat ng nagsakripisyo, hindi po namin kayo makakalimutan sapagkat kayo'y naging bahagi ng paghihirap ni Kristo. Kaya kayong lahat, sana po sa buhay natin ang muling pagkabuhay ni Kristo. We are now the Easter people of God. Tayo rin ay magbabata ng maraming hirap, pero mayroon pong hangganan ng paghihirap. Ito ay ang kamatayan at mayroon din katapusan ang ating buhay sa puntod. Tayo ay muling mabubuhay kagaya ni Kristo na ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao. Sa inyong lahat, Happy Easter po! 너를 찾으세요. Maya payabak po kaya kaungan, iyabetalaking kaya katamong misa dening makatuking kayadwanan. Misang kapasalamatan ng Monsignor Francisco Lansang, William Yao, Miguel and Lilia de Chinco and family, the family of the late Felicidad Manansala, Maria Corazon David, Orlando David, Mendoza David, Roque family, Pangan family, Mr. and Mrs. J.R. and Gemma Matito and family, Noel and Weng Sibal and family, Irene Bagang and family, De Leon and Pineda family, Buwan family, Yalong family, Joy Cordero and family, Mario and Lilia Panlilio, Mr. and Mrs. John Patrick Malyari, Mr. and Mrs. Edison Galoso and family, Michelle Briones, Jenica Galoso, Mr. and Miss Melo Briones and family, Mrs. Herminia Triniada and family, Arinya family, Paras family, Dizon family, Angeles family, Zapanta family, Nick, Lorenda de Guzman and family, Boy Ninay Guevara and family, Noel Cruz and family, Mandap and De Leon family, for the spiritual and physical thanksgiving of Uncle Pete Nepomuceno, for physical and spiritual complete healing of Carlos Galvan, Tomas Torres, para King Kebay Tandar Maria Celestine Malyari, Engineer Junard Matito, Crisanta Liwanag Pineda, Apollo Matthew Cura, para King Kapagnasan at Pamanantabe ng Banal Espiritu, Dari Janet Lim Napoles and family, Natividad Gangcuangco, Herminia Reyes, Joy Espino, Jonar de la Cruz and family, Teresita Cruz and family, Pilar Francisco, Rosana and Corazon Clark, Claire and Gladys Cochod, Jonalyn and Helen Celso, Henry and Dr. Gemalyn Pineda Cueco, Arnold and Felvito and family, Belicario family, Mary Christy De Leon and family, Lucia Maneje and family, Simbulan family, Olivia and Jennifer Balatbat and family,
Jeffrey Buan and family, Melissa Dungca and family, Limyak Presas and family, Mr. and Mrs. Rodolfo Dizon and family, the Holy Angel University community, administrators, faculty, non-teaching personnel and students, Rodolfo and Vice Governor Lilia Pineda and family, Cecilia and Miguel de Castro, Rosel Pineda, Ansi Javier, Neil Dizon, Eileen Roque Dizon, Antonio Dizon, Edison Dizon, Allen Mendoza, Roy Mendoza, Ramses Malonzo, Rolis Sibal, Nerilyn Visitacion, Mariel Palpal, Mary Kay Ramos, Louie Dizon, Marilyn Palapal, Cuenca Galisinaw, Rizel David and family, Catherine Ong Tapang, Jerome Tapang, Iana Faith Katahan, Rizel David and family, Francia Manyalak, Gerald Dungco, Catherine Dungco, Lorena Malyari, Roberto Malyari, Paula Malyari, Galang family, Adelaida Cochon, Hazel, Eric, Javier, Harius Concepcion, Heidi, June Reyes, Hilda Cochon, Onchapco Baltazar family, Willie Kiambao, Paraking Malagwad ang kapaldanan ni Sister Agnes Goyena OCD, Monsignor Rustico Cuevas, Teresita Cruz, Herminia Reyes, Father Larry Sarmiento, Sister Agnes Goyena OCD, Joanna Sheila Cruz, Joy Espino, Jeza Magat Sanchez, Cecilia Miguel de Castro, Engineer Jun Tiatco, Faith Katahan, Lolita Guevara, Carmelita Cunanan, Belma Winco, Maria Ferrer, Arcel Dizon, Luz Veminda Gonzalez, Rosalyn Tayag, para ka ring kapatid tamong mayango na biye, lalong-lalo na di Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Father Venancio Samson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bon Keng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Antonio Dizon and Lourdes Dizon, Fernando Barameda, Juanito Belicario, Redentor Magat, Eloy Antonio, Buenaventura Cruz, Jose Suarez Sr., Manuela Suarez, Misael Presas, Anselma Chopaco, Alejandrina, Rosario, Reynaldo Reyes, Chito Reyes, Carmelito Sanjonco, Alejandro Aison, Julieta Aison, Mario and Jesus Aison, Eduardo Aison Sr., Rosendo Aison, Pablo Aison, Jose Roel Tixe, Democrito Aison, Martin Angeles, Engracia Gonzalez Colis, Frances Angela Salas, Enrique, Belen, Aquilina, Juliana Agustin, Jose, Alejandro, Lucina Basilio Wong, Freddy So, Anselma Chopaco, Alejandrina, Rosario, Natalie Perez, Simplicio Perez, Ernesto Halili, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Aristides Suarez, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Camila Soto, Estelita Almaden, Andres Malonzo, Hamli, Alicia Viray, Isaiah Roby Flores, Carolina Singh, Victoria del Rosario, Danilo Mariano, Reynaldo Dabu, Carmelita Dabu, Gloria Aguilis, Ivan Ray Dabu, Dominic Dabu, James de la Cruz, Oscar del Rosario, Rogelio del Rosario, CJ Abbas, Patrick Picones, Romel del Rosario, Danilo Deza, Isidro Deza, Adelaida Salas, Angelito Angeles, Wilfrido Nulud, Dr. Maria Q, Joaquin de Guzman, Filomena Santos, Pasita Ginto, Nicolas Briones, Silvia Tayag Manyo, Lucia Ferreras Manalastas, Domingo, Teresita de Guzman, Bernardina Bonifacio Manalastas, Honorio Licup Jr.,
Ligaya Torres, Pablo Torres, Jose Magcalas, Felipe Cochon, Roberto Fabian, Renato Pamindaan, Armando Gopez, Junel Lansang. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Pagmasusyan tayang ining Domingo ning pangasubling Mebye, ingke katam pong magmisa apin ni Reverend Father Nolasco L. Fernandez. Kilagyonig pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing Ginong Jesus, asinupling mebye, mantabeya kaya kayungan. At keka antimurin. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po, abe-abe tayang pasalamatan ing malugod na Diyos. Uling, iya mismo, pepakit na ing lugod na kaya katamo. Ing lugod, iya lugod hanggang emay padama. Uling kaluguran na katamo, meging tawya ing Diyos. At iya mo po meging tao, meging tinapeya para kaya katamungan. Jesus, dinalan niyang dakala kasakitan, medeya, dapat iya menatili kinkutkutan, none sinubliyang mebye.
Ban kanita po lalo tapang maging karapat dapat magmasusi karing banala misteryo, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Jesus, ginumi at talapagligtas, linupig mo ing kamatayan, kapamilataning pamibangon mong iba't king kutkutan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, ing pangani iba't king kamatayan, utang mi keka ing biye alang kapupusan, keka ing sablang kapurian at ligaya. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Jesus, kaya kaming sala, biye at tula. Salamat keka, malyarming alupig, inganggang dewakan, keka ing sablang kapurian at ligaya. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Tanggapan mo yung kaya kaming kapasalamatan at kapurian, o Ginoo, king pamamiyemong kapatawaran, kapanaligan at sikanan kaya kami. Idayo mo kami king pamikasala, at tayran mo kami papunta king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Ginong Diyos, maluguday pa. Parang ngalan mi Jesus ay anak mo bilang sinubling mebiya Ginoo. Pasalamatan da ka, uling kaya ing metong ami bangon at bayong biye.
migmulaya para ke kami, ating metong abayong munag, dinatangya para king yatu, manalangin ke kakaniting aldoning tula, itugtog miya naman ke kaming banal mong espiritu, ban maging bayo kami, malaya puso at kaladwa, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Papamasang iba't king libro ning dapat apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyo itang mga ngaragul abage, amay palyari king mabilog abansa ning Israel. Umpisa karing Galileo, kay ba't na ning binyag a penaral ng wan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makananone linanyan ning Diyos, King Espiritu Santo at King Upaya. Ulinging Diyos at tsuya kayo, mintaya ka ring sablang glugol, darapat mayap at pakayap ka ring sablang inalipin ng Diablo. Ngeni ako ang poding kayabe ko, testigo kami ka ring sablang depat na King mabilog abansada ring Hudyo at King Jerusalem mismo, angga King pinakure King Cruz. Dapat king katlong aldo, pepasubli ng miye ng Diyos, at pepakit ne. King mabilog abalen, nune karing mapilan at testigong pinili ng makapauna ng Diyos. Ngeni, ikami ring testigong deto, kasulo miya king pamangan at king pamaninom, kay bat ng sinobling mebye. Inutos na ing manaral kami king balena, at patutuan karela, king ya, ing tildwanan ng Diyos, mukum ka ring sablang mebye at mete. Migsalita la tungkol kang Jesus ding sablang propeta. King ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da king kapamilatan ng lagyo na ing kapatawaran daring karelang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itiyay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. O mumiya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugod na at alanganga. Ding memalen ing Israel, bustan sa biyanda, wagas ing lugod na at alanganga. Itiyay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing upaya na ning mimiya tagumpe, king kekatamong pamikalaban, karing kasalang, kumate, nunemyeku, ban ipasyag lang, depat ning Ginoo. Itiyay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese, ing ginuya ing makirapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan. Itiyay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Colosas. Kapatad, mi pasubyan na kayong nebye kayabe ng Kristo. Inya, kailangan nyo lang panintunan detang bage, aatyo ka rin banwa, nung nuya ka rin i Kristo, at makaluklukya kimbanda ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati rimbage at yuka rimbanwa, aliwa rimbage ay at yuketi king yato. Uling mete na kayo,
at imbye ang yeni at yuke kayo, makapampanya kin Diyos kang Kristo. Dapot king oras ami pakilala ya i Kristo at ya imbye yung tune, ikayuman mipakilala kayong kayabe na at akarake na king ligaya na. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapo para king sekwensya king Domingo ning Pasko. O bininyagan, kaya kayo yung puryan, ing biktima ning kaya kayong kaligtasan. Ing kordero inatbus noring tupa, at Kristong bukod alang pamikasala, sinutnoring palpikasala kang ibana. Ing biye amponing kamatayan, milaban, ating pamilaban e karaniwan akapupusan. I Kristo, ing prinsipe ning biye, meteya man, may biyayang pasibayo man mag-ari kapilanman. Kaya kami sabihan mo, O Maria, nano ing ikit mo kindalan, ing mabiyetune pin linubdeking kutkutan, i Kristo, kay ba't nang mibangon, ikit keng mitmong kaligayan. Ding Angeles, tilo ka rin, patututet, telang pamburol, alang laman, karelang tuturo. Mibangune, Kristong kakong kapanayan, karin Galilea, karin pakitabuan. I Kristo tune ping balutana, ibat king kamatayan mibangon ya, o magtagumpe ari, pakalulu ipakit ke kami, banbayong biye akamtan mi. Amen. Alleluia. I Kristo mi sakripisyo ne, para king kaya katang kaligtasan, magmasusit ang mipnong tula king Ginoo. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Juan. ligaya kaya ka o Ginoo. King abak amaranuna ning mumunangal doning paruminggo, maralumdumpa, mintaya king kutkutan, i Maria Magdalena. Ikit na king makalakoya ing batong takap ning kutkutan. Inya milaya at minta kang Simon Pedro at kingaliwang alagad apakamala ng Jesus. Nga nakarela, kinwari king kutkutan ing Ginoo at emibalo nung nure binili. Inya linwalyay Pedro at itang aliwang alagad at mintala king kutkutan. Milayila, dapot itang aliwang alagad milayang mabilis kesa kang Pedro at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilubning kutkutan, ikit na ing telang pamburol, ang makabili ka rin. Dapot eyalinog,
kanita dinatangyang katukina Simon Pedro at taglus-taglus siyang linog king kutkutan. Ikit ng makabili ka rin in telang pamburol at ing panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti makakayabi king telang pamburol, none makakaliwang makatuklip king metong alugal. Linubya naman itang aliwang alagad, aminunang dinatang at ikit na at meniwalaya. Era paintindihan kanita ing sasabianan ng kasulatan king kailangan niyang subling miye Jesus. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Happy Easter po kaya kayungan. Palakpakan tayo po ing Ginong sinubling mebye. Nandin pong maranon, aba ka maranon, ating nag-text ka na ako, nga na, may labas na yung maleldo. Sana nga na, kayang tutuking banwa, ing maleldo adwayang Domingo. Uling, etamo milog keng pisamban nga ng makanyan. Sana, keng tutuking banwa, bumawi tamo nga na, maging adwayang Domingo, ing maleldo. Ikit tamo po ngini, ing maleldo tahimik ya, bala mo mibalik inyang minunang panahon, inyang anakong malati, hanggang inyang meging seminarista ko. Potang magumpisa ng maleldo tahimik. At yuta na ka rin pibale-baleta mo, mangadi, makirandam, makisanmetong, keng kasakitan na ng Ginoo. Dapat, inya pong meging pari na ko, ikit ko, ing minaliwaing panahon, mamaliwa, manaliwa ing panahon, itang tahimik a panahon kanitang minunang panahon, eta na akakit. Nga nanitang metong aparisioner ko kanita, Father nga na, keng daratang nga maleldo, ala kami. Bano ka rin pumunta nga ako, mag-outing kami. Munta kami ketang metong nga beach, karing kami mag-enjoy. Munta king metong nga lugal. Dengaliwa po, talagang stong maleldo magsayala. Dengaliwa mag-basketball lang. Dengaliwa talagang era si kaso ing maleldo. Nyangini nga kupin po king sarili ko, o ba't ing maleldo bala mo binalik na ning Diyos itang minunang panahon. Lawen niyo po, bayo pa maneldo, makatakap tanas book, face mask, akit mo ring tao king dalan, pakam face mask langan. Ding makalto, ilapin ding mata, ampo pa ring balugbog. Ang tinamawaring sasabihan ng Ginoo, eko pa mo mipapagsalita. Makirandam ko pa mo. At lawan yu nung nano, ingakakit yung pasibayo. Pakirandaman niya ing amano na ni nga pong Ginoo. At lawan yung pasibayo, nung makanano nakatamong liguran ng Diyos,
Uling keraklan po era na si kasungeni ing maleldo. Ngayon Diyos pe patahimi ka nakatamu. Serano rin kakatamu ng asbuk. At burina makirandamtang pasibayo. At lawan pasibayo. Nung makanano nakatamong liguran, migdusa, mete, dapat sinubling mebye. Ini po siguro yung metong karing mensahe na bakit dinatang in COVID-19 manahimik ditak ing salita dakal ing pamakirandam at dakal ing panlalawi itasan ang damdaman tamong pasibayo ing amano na ning Diyos at akita mo nung makanano nakatamong liguran. Meteya, dapat sinubli ang mebye. King Ebanghelyong binasa ko po ngeni, king abak amarano na ning mumunangal doning paruminggo. Sano po yung mumunangal doning paruminggo? Aliwa po yung Lunes. Ing mumunangal doning paruminggo, yapin ing Domingo. Aldo, Domingo. Mintaya king kutkutan ni Maria Magdalena, lawen niyo po ing minunang diling, minta king kutkutan na ning Ginoo. Metong iyang babae. Dapat inyang papuntay akin kutkutan ikit na intakap ning kutkutan makalakuya. Makalakuya yung takap. Dapat eya linog. Bakit eya po linog? Uling meto nga babae kareng Hudyo, ineligible yang munye patutu. Eya makapamye patutu ing metong babae. Kaibat nanita, napaabita sa ing sinubli ng mebi ang ginutaw mo. Maria Magdalena, pintalano ring alagad na ning ginutaw mo. Simon Pedro at Juan, ing kaluguran ng disipulo. May mulay rin ning adwa, minunayang miras isan Juan, dapat linog. Pero ikit na intelang pamburol apenakabda king katawa ng Jesus. Penenaya ni San Pedro, inyang dinatang ni San Pedro, linubya. Lawen niyo po, Maria Magdalena, metong yang babaeng sasabihan na ng Ebanghelyo, pitulang demonyong pepalwala ng Jesus. Kaya, burin ang sabihan, pitong miyaluwang kasalanan. Babaeng makasalanan. Pero yung minunang diling minta, kinkutkutan. Simon Pedro, yung minunang linog, lingat ning may katatlo. Sabihan tamo po, nung ing minunang balita ning pangabait ng Jesus, tinggap na ning Birhen Maria, the first to receive the good news of the birth of Jesus was Mary, and the first to receive the resurrection of Jesus was a fallen woman. Metong ababayang makasalanan. Pedro, lingat ning may katatlo, yung minunang linog. Kani po meto pa ding sinabi na ning ginuta mo, eko dinatang para karing banal, nune para karing makasalanan.
Eko dinatang para karing banal, none para karing makasalanan. At mayakit po nga nakeni, ikit daw ing telang pamburol ang makabili ka rin. Kanita dinatang yang Simon Pedro, taglus-taglus siyang linob king kutkutan, ikit nang makabili ka rin ng telang pamburol ating panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti makakawani king telang pamburol, none makakaliwayang makatuklip king metong alugal. Makatuklip sasabihin da pure nga alwa pena ko rin katawa ng Jesus. Nung pena ko rin katawa ng Jesus, mekad etana akit itang telang pamburol. Bakit makatuklip? Burinang sabihin pena ko, karempong Hudyo, nung megi pangangkak, king metong a pamilyang Hudyo, at dinidadla kang pamulis, potang mamangan ka, kay ba't mong mengan, ituklip me ing penamulis mo, ustong tiklip meng masalese, burinang sabyan, magbalik ang pasibayo. Inya pining kakatamong Ginoo, ikit na inte ng pambur makatuklip. Buri ng sabyan, magbalik ang pasibayo. Mabiya. At tutupin mabiying kakatamong Ginoo. Alayo king kutkutan. The empty tomb is not really a witness of the resurrection of Jesus. Aliwa mo itang empty tomb, yaing pruweba na yasinubli ang mebye, none, inyang pepakit siya, Jesus asinubling mebye. Talagang sinubli ang mebye, manibat pa inyang manaralya. Sinabi na po, king templo, nga na, lasakan niya iting templo, at kilum na ning at lungaldo, italakad ken pasibayo. Lasakan niya iting templo, at kilum na ning at lungaldo, lasakan ken, o italakad ken pasibayo. He was referring to his body. Lasakan niya, patay niya, dapat kingkatlong aldo, subliyang niya. Ini po yung sinabi na ning kakatang Ginoo. At minyene pong pahiwatig, inyang Lazaro, binanguneng pasibayo, ing mete, pepasubiyaning niya, binangune. Jesus, makanyan muna naman ang sinabi na, ing anak ning tao, dumalan niyang dakalakasakitan, patende, dapat subliyang niya. May katatlo na sinabing Jesus ito, dumalan niyang kasakitan, patende, dapat subliyang niya. Karingega na ganang mitalakad reliyon, mo pong sinabing, dumalan niyang kasakitan, patende at subliyang me. Karing mitalakad na reliyon katiking yato, metela, dapat ela po sinubling mebye. Jesus, yamong sinubling mebye. King kayang pangatao, meteya, dapat kingkayang kadyosan, sinubli ang mebye. Kaya katamo pong Katoliko, Jesus metong yang Diyos at tini paketiking yato, meging tao yang kalupatang masubaliking pamikasala.
Meging tawya. Dinala niyang kasakitan, meteya. Sa likod ng kayang kadyosan, king kayang pangataw. Ede akilalang tunay Diyos, uling sa likod ng kayang kadyosan, king kayang pangataw. Meteying pangataw na, dapat sinubriyang mebye, uling metong yang tunay Diyos. Nano pong kabaldugan ang ini kakatamo iti. Itang sinabi ng Yesus at pengako na't sinabi ng makapauna, metupad. Amiglaram. Nanong sinabi na, ingmangan king kanakong katawan at minum king daya ko, may kabiyang alanangga at pasubiyang king miyeking taulingaldo. Pasubiyang king miyeking taulingaldo. Nya itamo po, itamong katoliko niyang may binyag tamo. Mira kaya ng tamo, king biyan ng Jesus. Mira kaya ng tamo, king kayang kasakitan, king kayang kamatayan, at king kayang pangasubling mebye. If we have died with Jesus, we shall also live with Jesus. Romans chapter 6 verse 8. O itapuing sinabi na ning kakatang Ginoo. King kayang pangasubling mebye, nano pong buri ng sabihan, it is God's seal of approval of the works and the life of Jesus. May tulay Diyosig pa, king anak na Jesus, uling meging mapamintuya, mapamintu ang gaking kamatayan. Metong yang sign of approval, acceptance on the part of our God, God the Father. Niya binyaya ni sinubliyang mebye ing kakatamong Ginoo. In pamanyubli ng mebye, yapining Peka Central Team, daring ding apostol. Ding apostol o ini po yung penaralda, agpang king mumunang pamamasa. Dinalan niyang kasakitan, meteya sinubliyang mebye, at pepaitas siya banwa, makaluklukya, king dane ng wanan, ning Diyos igpa. O ini po yung pekasentro na ning kakatang mong kasalpantayan ng ngeni. The first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 15, verses 13 hanggang 14. If there is no resurrection of the dead, nga ng San Pablo, Christ Himself has not been raised. If Jesus was not raised from the dead, our preaching na ng St. Paul is void of content, and your faith is empty. Nung Jesus ay asinubling mebye, ing kasalpantayan ng tamo walang kabaldugan, niya pinking pamanyubli ng mebye ning kakatamong Ginoo, simbut na ing kasalanan at ing kamatayan. Niya atinang kapatawaran, atinang kaligtasan ing kakatamong biye. Niya pin in the beginning, new day, antiyamong tatalakad, sunrise, niya happy Easter atang Kristo, mibangon niya at dinina nakatamong bayong bihe. Pasalamatan tayo po ang Ginong Diyos, ang kakatamong Ginoo, nung iya sinubling mebye alang Catholic Church. Nung iya sinubling mebye
alang sakramento. Nung iya sinubling mebye, alang Kristiyano, alang pari. Nung iya sinubling mebye, alang kabaldugan ing biyetang mo. Dapat uling sinubliyang mebye, ating kabaldugan ing biyetang mo. Naitamo para king Diyos tamo at magbalik tamo kaya kayo nga po, Happy Easter. Happy Easter. Palakpakan tayang pasibayo ing kaya katamong ginong sinubling mebye. Amen. Ing sakramento ng binyag, metong yapong Easter Sacrament. Babayuan tamo, ing kakatamong pangako, inyang may binyag tamo. May sambut ng Diablo, kailangan sambutan tayo. Isakwil tayo, may sambut ni. At ipasyag tamo yung kakatamong kasalpantayanan king Diyos. Kalaburan kong kapatid kang Kristo, itamong man mikut-kut tamo kambe ng Kristo king binyag. Ban kambe na mibangon tamo king panibayong biye. Yening miganap na ing kapag masusyan ing Kwaresma. Ibayo talang miyuman ding pangakong miyapse, kanitang mga binyag tamo, inyag sikwil tayo sa tanas. At pengako tamong sumuyong tapat kang Kristo, king banal akapulungan Katolika. Ulinita, sa sakwilyo ing kasalanan, baka yung king katimawan ring anak ning Diyos, Opo sa sakwil ko. sa sakwilyo ing panamuyot ning dewakan, at paimburisan niyo ing pamagari ning kasalanan, Opo sa sakwil ko. sa sakwilyay Satanas ay paning kasalanan ang pong prinsipe ning karalumduman, Opo sa sakwil ke. sasalpan tayo kayo king Diyos, ig panglubos mayupaya, linanang king banwa, ampon king labuat, Opo sasalpantaya ko. sasalpan tayo kayo kang Jesucristo, anak ng buktong ang pong ginuta mo, amibait kang Nuana Mariang Birhen, mipako king krus, mete ang pong mikutkot, sinubling mebye, at ngeni makalukluk, king wananing Diyos, Opo sasalpantaya ko. sasalpan tayo kayo king Banal na Espiritu, king banal na kapulungan Katolika, king pamasamak ring banal, king pangpatawad ring kasalanan, king pangasubli ng mening katawan, anpon king biye, alananga, Opo sasalpantaya ko. o Diyos, ay paning ginutamang Jesucristo, pigkalang nakatamong panibayong pangbayit, king danong ampon king Banal na Espiritu, at pepatawaran na laring sablata mong kasalanan, papanatilya na katamo naman sana, king katapatan kang Jesucristo ang ginuta mo, manggaman, king alananga. Amen.
kaniting aldo, ning pamanyubli ng mebya ning ginutamo, pagmasusyan tamo, ingkeya at ingkakatamong bayo, at sinubling mebye diye. Manalangin tamo king ginuning biye, at nga tamong sumabi, Gino, ibayo mo kami king kekang biye. Gino, ibayo mo kami king kekang biye. O sinibling mebye Gino, katmuan meng maglapo ingke kang iglesia, king malalam akasal pantayanan, king kang resurrection, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Gino, para karing sablang bayong mebinyag, ban imbayong bie, tinggab da kingaldonim pamanyibling bebe, manatilisa ng susulong karela, at ayagyag doring aliwa, kaniting bayong bie. Ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Gino, para karing binang malagad mong simba, at para karetang may kabating na kindalan, papunta kimpisamban, iting kapiesta ning pamanyibling bie, maging imbitasyon niya sana, karelang ibayura ing kasalpantayanan da, at bieke ka, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Gino, para karing sablang taong mayayalipusta, ding daralan kasakitan, pauli ning kayalan hustisya, at king sakit, bandandaman mo impanigapurang itimawa, at ibangan mo lang ibat, king karelang pagsalbat, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami king kekang biye. O sinubling mebye Gino, para karing sablaming tapat ameyango na bie, ban makapakirakyan o sana kimbie, at ligayang pengako mo karing sablang maniwala keka, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami king kekang biye. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. O sinubling mebye Ginoo, keka ing biye at lugod, migit masikan kesa king kamatayan. Bustan mong ing biye mo karing kaladwami, pagdala na king sala, kapatawaran at tula, ngenit manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo, kapatid. Banindaon tamo matanggapya arapaning Diyos igpang lubos mayupaya. Tanggapanes saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O malugoday pami, iti sanang sakripisyong panibataning bayong biye, ampong paggabiye, para king banala kapulungan mo, matulame sanang tanggapan kaya kaming magmasusing mipnong tula, king pangasubli ng mebye, itiadwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Ingino mantabiya kaya kayo, At kaya ka antimurin, itasyula ring pusoyo, makatas na laking ginu, pasalamatan tayo ing Diyos a ginutamo, iti karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat ampong matulid, ing purihan ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampong nukarin man o Ginoo, lalong-lalo na kaniting kapag masusyan ning pangasubli ng mebye ning Ginoong Jesucristo, ampat yeng tune kordero amilalako kasalanan ning yato, aking pangamaten aking krus, linupig na ing kamatayan mi, at king pangasubli ng mebye, siblin na naman ing biyami. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alangtok ng ngaming kakanta. Ikapin ing banal o igpa, ing meto lelangan matampan akang pupurian, uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upayan ing banal Espiritu, pagkalaman mong biyeing sabla, layon pabanalan mo, alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayaslag ning aldo, ang king kayalbog na, ing dalise dawon, biyang pangya king lagyo mo. Ulinita o igpa, ipanigapumi, palukubampong pabanal, mula king espiritu mo, retingay na darala ampong daraon mikeka, ban magawalang katawan, ampong daya, ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, amenabilin kaya kami, kim pagmasyan mila reting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinapi, at bepasalamatan na kampong pinuri, piraso ning tinapi, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuwanan niya iti, ikayungan, at kananye, uling iti yaing kanakong katawan, amidawon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis. Pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na ngana. Wanan niya iti. Ikayungan at minong kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampong alananggang tipan. Amibubu para ke kayo. Ampong para karing sablang tao, pan kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing makaligtas ng pamaylasa ang puang kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye at ing pamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon miyak kabilang kapasalamatan iting mabye ang puang banal at sakripisyo. Baligdan me ing aining banala kapulungan mo at kilalanan me ing mi daon king biena paulining sakripisyo ning kamatayana birian mo kaming misutke ka pagkalam mo sana kingi kaming mi pasignangan king katawan ng pong daya ning anak mo mikatmon kami king banal ng espiritu at maging metong kaming katawan metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alananggang daon keka at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna, kambening Nuana Maria, kapilan man birhen na induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering nuan mong apostol, ampong maligaya mong martir, ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming miridan kasaupan alang patanat kingarapan mo. Oy pa, iti sana nga ining pangasut mikeka, pasulungan ng kapayapan ampong kaligtasan ding sabla king mabilo gayato, pasignangan me sana king kasalpantayanan pong lugod, ing banal akapulungan mong kasalukuyan, ang maglakbe kete king yato, kambening talasuyo mo'y Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo, pari, yamong Meg, yamong Mark, yamong Marvin, ampong diakono, at ning mabilog a kapulungan, agyawa mong sariling keka. O mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mula mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasawt. Ding kapatad ming mayang nabye, at ding sablang keka, may matula ampong may muna ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na
pagkalumuking yatu, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenang at kayang ipagmayupayang tutup kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman hingala nangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman hingala nangga. Ngani manalangin tamong miptong kapanaligan ng panglugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king manalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa igpami,
Ing Ginomeng Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babi ako kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, none ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, at pamayapan ang pong pisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pong magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilan man kaya kayo, At keka antimurin. iyang pangtaying waganing kapayapan, king metong at metong, kapayapan po kaya kayangan. Nyoin kordero ning Diyos, nyoin milalakoking kasalanan ning yato, nuwan lading mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat agkasme nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, isadsad na kata sa aking biye, alanangga. Amen.
Manalangin tamo. O maganakang igpami, lingusan me king alangkupa sa lugod mo, ampong ganaka, ing banalaka pulungan mo, ban king pamibayo na loob, king kapamilatan daring misteryo ning kaligtasan, apang ngay tuliran ang kamtaning ligaya ning pangasubling miye, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pangadyan tayo po, ing orasyo imperata, O Diyos ay pami, lalapit kami kekaw, kaniting masipit apa mangailangan mi, adwan mi kekaw, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi antabayanan mula ring taong may tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalanim laretang miyawan na, kumayap na lasan ng malagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalan mo lang alananggang kapainawan, detang mayang nabiye. Pagkalam mo kaya kami ing grasyam, kaniting masakit a panawod. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasaob kami karetang at yuking pamangailangan. Ipaniga pumikekaw, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning Ginoong Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyan pong magari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos, emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi, non ebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya, at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod. Ipanalangin mo kami. Pota pong alas 10 niting habak, atin pa pong Santa Misa, Banal Eucharistia, ang papapupatang alas 5 ning gatpanapon. Kaibat po ngayon Easter season, Lunes hanggang Sabado, atin tamong misa, via live streaming, 6:30 po ning abak. So Lunes hanggang Sabado, 6:30 po ning abak, ing Santa Misa. At itang Domingo makanyan munan po, 7:30 a.m., 10 a.m., ang popang 5 p.m. Kaya kayo nga pong may kiyabe, kaniting kapag masusyan, dakal adakala salamat po kaya kayo nga. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At keka antimurin. idukoy laring bontokyo at manigapuking bendisyoning Diyos. Bendisyonan na kayo ning Diyos, alubos mayupaya, kaniting solemning pamagmasusiking kaligtasan,
at malugod na kayo sanang ilisya, king sablang panganib ning pamikasalang. Amen. Ngening yabirya na kayong sibli, king pamangaintuliran, king biye alanangga, king kapamilatan ning pangasubli ng mebye ning anak ng buktong. Pagkalubna na naman sana kaya kayo, ingablas ning biye alang kapupusan. Amen. Ngening ikwayo lang gimpanan, tingal doning pamaylasan ning Ginoo, at ngeni magmasusi kayong bipnong tula king piyesta ning kaligtasan. Pangaituliran nyo sana, kambena naman ning saub na, ing miras kambering pusong mangapnong tula, ketang kapag masusyan, king alananggang ligaya. Amen. Bendisyonan na kayo, ning Diyos alubos mayupaya, ingig pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. ing misa mi daune, ume kayo king kapayapan, Alleluia, Alleluia. Salamat King Diyos. Alleluia, Alleluia. Palakpakan tayo po yung Ginong sinubling mebye. Happy Easter po kaya kayungan. Katatakot, eka kakarong at syukong sipin mo signan mo. Eka tatakot, eka kakarong at syukong sipin mo signan mo. Yarap na kamangking ko as